Ngisasho ukuthi Vuka Udle nalamhla angeke ngilibale liqiniso lelivi laNkulunkulu ukuthi lithi wena ulondolodwe ngemandla aNkulunkulu. Noma ngabe kulokunye awuboni, kepha liqiniso lelivi laNkulunkulu liyasiniketa la wena ukhona khona usemandleni aNkulunkulu akulondolodile. Ngaloko siyambonga uNkulunkulu. Nasi kwasakho lamhla uNkulunkulu lathi angikuphe sona encwadzini yaJohane 1 verse 38 na 39 lithi, Jesu wathi uyagucuka wababona bamlandzela, wababuta wathi, nifunani? Bamphendula bathi, Rabi, lokusho ukuthi mfundisi, uhlalaphi? 39 Wabaphendula wathi, wotani nite ubona. Ngako-ke base bayeda bafike babona lapho abehlala khona. Bahlala naye ngalelo langa. Kwakungaba li-hour lesine ntsambama. LiBhayibheli lisinika liqiniso ngaJesu abuta bantu bebeta kuye. Azange ajabule kumbe athi ya sewutawubakhombisa emandla, utabakhombisa ukuthi yena ugcotshiwe, utawubentela tintfo. Leni ngoba Jesu akakhonela kusiphefomela, akakhonela kusikhombisa nje tintfo letimcoka, kepha Jesu ufuna sibone yena amcoka noma kude lokungathi usendela kona. Labafundzi kwadzingeka ukuthi babe neliqiniso ukuthi vele bafuna Jesu, hhayi la kwentako, ngoba ngalesikhathi kude labekakwenda. Akashintshanga manti ngalesikhathi kuthi abe liwayini, akashintshanga sipontshi ukuthi sibe ngumbhedze, akatholisanga moya. Wahamba nabo wabakhombisa lapho bekahlala khona. LiBhayibheli lisitshela ukuthi bahlala naye ngalelo langa. Bahlala naye ngalelo langa. Alisho ukuthi bathandaza busuku bonke phela. Alisho ukuthi badadisha liBhayibheli busuku bonke, kepha bahlala naye. Nawe ake ube nekuthula, uthulele nje, wadi enhlitweni yakho, emcabangweni wakho, utitshele ukuthi ngihleti neNkosi. Sikhathi sekudramatizer, sikhathi sekuperforma, sekuthi kumbe utawujuluka ngoba uhleli neNkosi, hhayi, kumbe akusiso lesinyalo. Ake uphole ebukhoneni beNkosi. Lamuhla njengaloku Jesu abathatha labafundzi wabakhombisa ukuthi uhlala kuphi. Nginawo umcabango, akabamekisanga ezulwini, akabakhombisanga bumengemenge. Wabakhombisa nje umbhedze, wabakhombisa indzawo la bekahlala khona lelula. Ngazuthi futhi abakhulumi lutfo ngale ndzawo ngoba kude lebe kuyingadimulo kangako, lebe kukhomba ukuthi niyambona Jesu uhlala la kunegolide khona, umbhedze wakhe uyigolide. Kepha wabakhombisa nje tintfo letilula. Labafundzi baba neligunya lekuthi bangatshela labanye ukuthi sibonile lapho ahlala khona. Kwangathi Jesu nalamuhla akafuni kumbe kulamalanga. Ngazuthi akekho kule tintfo letibumengemenge. Ngazuthi akekho la simcabanga ukuthi ukhona khona. Ngazuthi akekho la khona singathi hhayi cha, besibambene naye. Labafundzi bathi bahlethi naye busuku bonke, kepha akukho lesiva ukuthi babuya kumbe sebakhadimula, noma babuya sebalumekwe ngumlilo, noma babuya tintfo setishintshile,
sekakhulumela ivi Jesu, kepha abahlala naye, awu nebakithi, ake sewulibale na Jesu, tihlalele naye nje. Ngiyamcabanga lamhla Jesu uyafuna kubakhomba la ahlala khona. Uyathi uhlala kuphi? Uhlala la kunelithando khona. Awutakhele simo la utawuhlephula khona luthando. Awutawukhele i-environment yeluthando. Jesu ufuna kubakhomba ukuthi naku la ngihlala khona. Bukhona bakhe ngula buphelele khona eluthandweni. Ngiko athi asithandzane bani batawusati ngekuthi siyathandzana. Enjoy his presence ngeluthando lwakhe. Amen.